Tāpiri atu, e hara I te mea ko nā whare anahe e kaha tonotia ana I nā hapori o te moana atoe. Engari ko nā kai me ngā rawa take o te kaina. Mo te tau kotahi kua hori e whakapau kahana a Rowena Brooking of Kawerau ki te tuku paua kakai ki tana hapori. Engari nā te piki o nā taumahatanga o te wā, kai te inoi atu a ia ietahi atu o te iwi whānui me nā rato nā hapori ki te tautoko iaia. Kai a heroini waikato tēnei pūrongo. No, hi, darling. He hāpai o, mo tana hapori, te painga. Awesome. They may have a bit of money to help with kai for a few days, but for the rest of the week there is no kai. So I'm there to fill that gap. Ko tahi tau ina ene a Rowena Brooking, tana kōtero a te Rowena Rongokia, rātou ko anō hoa e koha kai ana, ki te hunga pō kai kaha aha koa kōai. Toru rau tāra te wāriu o te kai ia wiki, anō tana ake pūkoro te pūtea tautoko. Yeah, gang related. It doesn't matter. Our karaua and kuia who don't have the support at home, our solo mamas and solo papas. I'm going to be very honest, I've been blessed and this is my way of giving back. E rata ana ngā whānau o konei ki tēnei kaupapa, nā te mea he tangata whakawākore ia. He māma te hara mai ki konei, ki te toro atu I te ringa kia āwhina hia rātou. Thank you, hon. Honestly, you are a star. I kati te miro o Kawerau I te marama o pipiri I te rātau. Ko te hua, he ko tahi rau ono te kau ngā tangata kore mahi. Nā te āwhina a Koha ki Kawerau I whai kai ai au whare. Me mihi hoki, ki nā whānau e tāia te āwhina I aia me tēnei kaupapa. Nā kai whakangau puaka, ka takuha mīti mai, nā kai hi ika, ka takuha ika mai. Thank you, Rowie, for everything. Thank you. The prices of food has just gone skyrocket. Even on a small income or even working families actually find it quite hard to actually be able to pay for the necessities. It's been really tough, especially the cost of fuel, cost of food, everything. We struggle on a daily basis. If we didn't have Koha ki Kawerau helping us, we'd lose our roof, we wouldn't be able to feed our kids. Whetu mano o rimarau ngā kai noho ki Kawerau. A ka tā Koha Brooking I ana poa ka kai e rima rā I te wiki. Me te aha, whetu te kau mārima o rau o ngā kai whiwhi, he Māori. Me āwhina nā tari kāwanatanga, engari kāre mātai te tatari kia āwhina hia. Kuira hoki te painga o tēnei hapori o Kawerau. Mai anō tērā āhuatanga. I'll be doing this for as long as I can. I'm in Kawerau forever. I'm happy doing what I'm doing. Thank you. See you guys later. Ko te whāinga kei mua I a Koha ki Kawerau I nāi nei, he whai whare hou kia whanake ake te māhora atu o te kai. He roni waikato te Ao Mārama.